Ngeja kisha kui pashi sokuna Israel la wangbe chushi la torgo chungba tha thi je la Israel ki Syria na Iran ki migben sajir khunlen lo baten thingab Iran tha Israel ki delam losap cheru chen yobre Israel ki magde guti su jigyu ringlu tha duden sunje phege tongwe nyenka rik changmar donglen chegyu yenche nyeda da yu America da Europe chone Iran tha duden chodu yongyur chomyo kyasu yongdab chebe kabla delam losap geshi cha yu Nidon juanga lor duten chudun shabe kabla Israel ki gakja chimbu cheba tha senzi suba Trump ki chudun ne chirten chebe kabla Israel ki gasu shushin senzi Trump ki penjo ngeje gewa thi Iran ki penjo la nögyön tebyu wengya Iran ki duten leshir gün chungme Israel ki shena Iran ki duten kenge shabe seshile lhaba uranium sobja mutu du chigyobre Amerika genyo sungyup chedu jiutene kanki Yakovi Amidiror ki Israel ki tadang thone shena chudun thila tene Iran la mutudu ze sobjan chechu yobaten chudun dukja shira yemba sebre tada khonsuru chudun masha ngonda durna ze sobjan ki chuja yadu chen yu nge samzu la khonsu nidong nishu tsenga lor gyunden chedan la chilo che yu gozu yu yemba tha thi rinki lo dunki na la duten le dun pege timdu nga mutudu chegi reji ju yu with the nuclear project Israel shunki siju da minjawa Israel ki made da sanwe lekhungi leje khaji ki Amerika Iran ta duden chomyo kyasu yongdap chigi yobar gyabgyo den yu Israel gi gesong mapong ki leje subar Omer Barlevi yi nganzo Iran la yije chetu da me telate ne chudun shag yu tadu nyamri geso ki surnyen ba ya yu nge Amerika ta Israel gi sanwe lekhungi jwenta la yije chigi yu khonzo Iran ki chudun sung tumen ki yeshi la goju yenji ju yu Israel to see and to watch Israel ki mag yeshiba khaji ki Iran ki duren sunje yarge tongyu ni gyachewe chingde siju ki thombushi reju ju yu gyayo sungyu lomnye tene kanki amusia dilin ki shize Iran rangi ngakhu du toshu chimbucha yu miyu sung yobre chikchena geji na toshu yoba sondo yu sibaten duren nushu yarge tongyu yu ni ne gisha khudu Iraq Syria Lebanon Yemen ches yobe jigu chokbar gyabyo chede sakhu ki goti chendo yore ji ju yu in the Middle East through supporting terror groups. Sanesu losab cheru chimbe chamla Amerika Syria na Iran ki gyabgyu thobe migben sajar torgu dan yobateni since Joe Biden ki makshu pheju tamba thing thangbu cha yobre Ari Lungtin Khan ki Linda Graston ki tambe nezudi Snamyan zum ki phabgyu tha nyenju shu yu